Kryeministri Christian Mickoski mbetet në qëndrimin se qeveria teknike duhet të shfuqizohet. Ai thotë se për këtë çështje nuk ka nevojë për takim të dytë të liderëve. Megjithatë, për të treguar gatishmëri politike, ai tha se në zgjedhjet e ardhshme mund të formohet qeveri teknike, duke i dhënë opozitës ministra në resore të caktuar për fshi punët e brendshme, politikat sociale dhe demografin, bujqësinë, financat dhe administratën publike. Pas kësaj, e njëjta të shfuqizohet. Бидејќи СДСМ го промени својот став, а гледаме дека некои други од лидерската седба го менуваат својот став, генерално ние да го повториме. Ставот е дека исцрпено е времето, а впрочем и оваа последна порака од Советот на Европа дека нема потреба од постмониторинг или мониторинг, тоа го докажува дека нема потреба од таков механизам техничка влада, дека само системот го прави по-тром, побавен, не испорачува, не е ефикасен и така натаму. Но, да не бидеме ние тие лошите, велиме следните избори, нека важи техничка влада, ќе им дадеме можност на опозицијата да имаат своји технички министри во ресорите во кои што треба да имаат. Мислам сега со измените на портфолијата во рамките на влада, тоа ќе биде Министерството за социјална политика, демографија и млади и Министерството, како беше второто, мислам дека беше во МВР, така беше, ако не се во внатрешни работи, а овие дополнителни се во земјоделие, финанси и сега ќе биде, мислам, во јавна администрација. Пошто нели сега се подели јавна администрација и дигитална трансформација. Сега потоа нека си се стегнат, нека си победат на избори, па веќе од следните избори да не е важи, јас не можам да победувам за нив на избори сега. I pyetur për paralajmërimet për non-paper nga Eurokomisarja Marta Kos në lidhje me statusin e vendeve kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, ku parashihet edhe antarësim pa të drejtë vote, Mickoski la të hapur mundësinë e shqyrtimit të këtij koncepti, duke shtuar se qëndrimi i qeverisë mbetet I qartë. Të punoj dhe të ndërmarrim të gjitha hapat e nevojshëm për realizimin e qëllimit të dytë strategjik të vendit, antarësimin në Bashkimin Evropian. Го видиме тој non-paper, многу пати сме слушале до сега за gradual integration, односно постепено интегрирање, па safeguards од типот заштитни механизми, да речеме Полска 20 години не можеше да користи структурни фондови за земјоделието, па прв пат почна да ги користи 2024-та. Прво да го видиме концептот кој е, па потоа ќе се произнесеме и ќе го кажеме нашиот став. Инаку ставот на владата е дека треба да работиме и да направиме се што треба за да го оствариме втората наша стратешка цел, а тоа е полноправно членство во Европската унија. Kryeministri Christian Mickoski vlerësoi heqjen e post-monitoringut nga Këshilli I Evropës si njohje të Maqedonisë së Veriut si demokraci të pjekur, ku respektohen të drejtat e njerëzit dhe funksionon një qeveri efektive. Ai theksoi se vendi tani është I vetmi në Ballkanin Perëndimor pa monitorim ose post-monitorim dhe falenderoi institucionet evropiane dhe deputetët e Maqedonisë për këtë vendim. Ky akt tregon se qeveria respekton demokracinë, të drejtat e njerëzit dhe lirinë e fjalës, theksoi Mickoski.